ole kumsang ni somni pathum mei ni thuma Manipur state ta tharum thona achwatran tiratang khan voin hi kumsang ni somni pathum jun ni thum ania thakhat atlin na che anita masre boina hian relam apan lawa boina hi arelo satlia maini lawin Inkahna nasatak athlan zui chhotak jalawangin Warton state tia kauhial anita ane Manipur state Sawrkar chuan thu chua an siama Manipura tharum thona achwatran tiratang khan tun thleng hian tharum thona wanga nunna chan omto zawng hi atlem bera mi somkole pariat antling toa hliam tuar zathum le som ain hantam to zo kani tin han report ane masre APB le India media thren khata analyst ten ngaidan han soina chuan tuna Manipur state tin hapon zara hian nunna chan hi alobera mi za somnga ain hantlem hanring lawa tin hliam tuar po zaruk chuang hanni anring bok ane Manipur state hian health statement report hi chief minister office atanga hanti chua ania Manipur mi pui singthum sangsari zalile somnga ta chu ral plante dana mun kranga relief camp zanile somsari pahnia hengmi ta hi dame kanni tin an soibok hetilai hian APB life chuan report kimchang tak chu an pe thailona mei ni thum voina hian mun kranga civil mi ta chena in halchiat le sakhomun halchiat report kanton zongjong hi singthum sangli le sompali atling toni antibok mun kranga security force te thonlu belzel ania high risk area tia ansoi tharum thona chuathut theihna mun kranga te Assam rifle ta chu ral thum thajok nen dalu bel ani tin han report bok ani tin Manipur state chunga hian curfew kalpuidan chu ti danglam ania curfew livek na mun haum toa chungta chu Tamenglong ate Noni ate Senapati ate Ukrul le Kamjong ate curfew puan hani tolowa curfew hili ania tin mundanga po curfew kalpuidan hi ti danglam nualania heng mun krang Imphal West district te Imphal East district le Bisnupur district te Pherzol district ata hian nitin darkar sompani chung curfew hi zalen tran ania Kangpokpi area darkar sompakhat chung curfew zalen ani boka Churachandpur le Chandela te darkar som chung curfew zalen hun hi hon ani boka Jiribam le Tengnopul district ate darkar ret chung curfew zalen ani boka Thobal le Kakching area te darkar sari chung curfew hi zalen ani bok ani curfew an zalen hun chung darkar zathi nitina curfew zalen hun chung ani Sipai ta ven himna hnuaiah truck engemozat essential commodities phur da chu state dangatangin Manipur state chunga hian lutir tran ania truck zalile somnga zat Manipur state chunga hian essential commodities phur hanlu toni tin ABP life hian report antebok ani Manipur state boina hian zofa te natakin min ngonga kanthin lungpo anangoi ngoyani ti athriata namhlom khatni si Manipur state chunga namlian ber ni na hautu Manipur state population atranga chuta za somnga le pathum zat ten Imphal Valley le ache vel anlua anom na mun ato ta wanga tribal status an phuthi thilo manglo tak ania ABP life hian report anpek dan chuan Zo tribes kuki tele Naga tribes te hian Manipur state population pumpui tanga chutin za som level chau an hau phaka abak namte nau then khatte anom boka tichuan heng Naga tribe le Zo tribes kuki te hi Tlangram hill district ka an chena mun chupui hi Manipur state ta majority Meitei community te chuan an thil tumani antibok Voin Jun nithum dar somle achanve Harik Madev Khan the Tribune report anpek dan chuan Manipur rifle te station omnamun thingtlang khuwa pahnia Zo tribes te veng him to civil defense force 10 in Inkahna anaya hein biakna hi silai manga in Inkahna ani the Tribune hian report anpek dan chuan silai mu in pekton natana in pekton dan hlauhawm ber silai mu in thleng ton na rak thak tak nizana khan athenga darkar li chungjat mai anin kapani tin an report ani hetianga nam sipai tele Manipur rifle te darkar li chungjat mai anin kana wang hian mi somle pangain hliam na tak an tuara
heng hliam tuar te hian zo tribe nam sipai ta silai mu an dong nia an hriat thu an soibok Manipur state atanga kan thu don na ten report an pek dan chuan nizana Manipur state chunga khopan nia Inkahna athlen na mun te hi payeng village ale kangchup jingkhong village te ania police te hian PTI le India media krang te na han soidan chuan hun rai tak chung Inkahna ania ti chuan nizan rei lampanga khan police te hian tlangram lampanga annor tol theita ni tin han reporta mase Manipur state atanga kan thu don na then khaten report an pek dan chuan police te hian an push back ka annor let ni lovin zofa tribal te hian an thil tum chu an hlen chua to wangin han tol kirjo kani anti Inkahna wanga hliam tur te hi Imphal khopuya hospitala laklu ania Regional Institute of Medical Science and Rush Medicine report an pek dan chuan heng hliam tur zinga mi panhi te hi chu din mun thalo taka anding meka chuwang chuan nunna anchan mai theini tin an report ani the tribune hian report an pek zeldan chuan heiba ka hian in beina dang mun tam taka achuak boka Bishnupur district chunga pombikok muna Inkahna hatheng boka heta hian nunna chan le hliam tur hanam thu report kandonga mase report kimchang takhi hriat lai thei anilawa Manipur police te chuan border security force tele Assam rifle te thopuin Kakching district ka suknu le sero haire vela nasataka Inkahna hachuaka heng armed force trang combined team te hian ruang pasari zet an honani tin the tribune hian han report bok zofa nam sipai te nataka an chet na mun le sipai te na hanin ka chungchang hi India media rang te hian war takin anon pungdeu ranga Meitei ho te chuan civil defense force an dina chung civil defense force te tha mangtang kai chuan hill area district ranga zofa te han che na khua thingtlang khotam tak anon beya anon hal thina civil defense force an niangin silai an hum te hi chu sak thai an big silawa ti chuan an hnam sipai militant ho te chu tha zalen an nia heng civil defense force te phena hian an du ti thein chua zalen anita ani ti chuan heng Meitei ho te hian zalen taka zofa te thingtlang khua cheng te nasataka hanon bai thina wang hian nam sipai te tan dan chalo thai anita lawa anon chet chuan mun khorang te chu an bai let ve atulta ani heng an chet velna zonga hian Manipur state chunga majority Meitei ho ten remthretaka armed group krang te chua zalena civil defense force phena nataka anchet thaitak nuwa hian hill area district kranga nam sipai ta chu media krang ten anchet velna chu focus bika anai zuita Meitei ho te hian atur tu jok anga in chalin social media kranga te victim kat an playmeka mase Manipur state zofa tribal ten hantor na atanga chut chuan za somni po antur lawang tluk ane tuna po hian hill area district ranga sipai ten bai pui an thak chunjam zela video footage evidence trend khat kan dona tanga halan dan chuan Manipur state Sawrkar hian Meitei ho te athopa tin Manipur state police te chuan Assam rifle duty ve te chu nasatakin han tong boka anan khuma an officer ten han vau boka Manipur state police officer te Meitei helpol thren khattenen anin belai Assam rifle ten phone camera manga tha hanlo la ka wangin an phone an thalak hi delete turin han tia nasataka han vau nuwa heng Assam rifle duty te aya tamma jokhi uniform po halau silai keng ni enge mozat anron chuaka Assam rifle te hi an chengam talo ani tichuan Manipur state ta armed force strong omsa tam tak anoma Central Armed Force enge mozat tandu belboka heng Armed Force strong te hi tuin nge thupea command petu ber hi tunge ni ti hi hriat chua atul hlein halangta ani The Times of India chuan Vawiinah report an pek dan chuan Union Home Minister Amit Shah Manipur state ta Azin Khan ani to bernia khan thutiam ania chu the new interagency unified command structure chu maintain ani dona Manipur state security thila hei hi din atulani tin asoi chuaka hemium ziaber chu indo pui panni na khan
Trangrol Sipai ten ne na hanchan theihna tur le natji ho ten ram hanlak doi mai chu dan cha ani theihna turin mun tam taka theater command siam anita heng theater command te hian an area chunga eng armed force poni sela ground force semo van boruka chachi air force semo tuipuilama chachi naval force zawngte chunga thunai na hanaya chutiang ang deuh chuan tuntruma unified command structure and din hi aum dan tlang pui chu anita ani new interagency unified command atanga thu chua an siam reng hi armed force zawng Manipur state chunga om ta chuan ako yangilin han zom tur han ringot maya mase he command han din chungchanga hian tlangni te ra bena lian tak aum ta ani Manipur state ta mei ni thuma tharum thona al chuatana tangkhan Manipur state Sawrkar chuan borok bengdai turin IPS officer zofa ta jinga mi panhi lai mai senior dana tanga chut poin Manipur state chunga a senior ber.2 te anomek lain IPS officer cholto CRPF DG ni na lochel to thin tu Kuldip Singh chu Kaukirin security advisor to Manipur government ni na hanchel tirta tichuan he IPS officer retired Kuldip Singh hi new interagency unified command an hotulu bera da anizuita ani hetianga fairlo taka central le Manipur state Sawrkarin thil han kalpuina kara hian kan hnam chantu nam sipai te ro chuan thei to pan chomek zela zofa ta chenna area ronbeina tan le ronlu tlangna tana an man thin khothen khatta chu voin chun dar som panhi le minute som thum panhiya thu kan don dan chuan tribal defense force te tin soizel to maila nam sipai te hian an va baya he khon va bai chingkhong Meitei khua hi an halfai vek nuwa an kirsan ta in report kandong bok ani ABP life in report an pek dan chuan Manipur state chunga hian tharum thoa Inkahna Vawiinah hian hachuak lea hilai riale Imphal Valley in Thentranna frontline hun then khata Inkahna hachuaka Central Armed Force rang ta chuan mi tu poni sela silai chelek le ralthum dang keng chunga mu ani chuan manjel ani don ani tin thu chua an siama Manipur state Sawrkar chuan armed group rang ta hena an silai tung turin hriat tirna a chuanon lea mase hill area armed group rang ta chuan silai hi tun an tum lawa tin civil mi silai kol ta zawng point tu main silai tun hi an tum lo wangin mun tam taka Inkahna hi achua phani antibok ABP life hian report an pek zel dan chuan Amit Shan Manipur state achua san hnuwa khan ol sam takin muanna thleng tura beisei ania mase alet ling thokin muanna in tharum thoa in beina chu nasa takin apun lun chhota tuna chuan Manipur state mun tam tak chu indona field battlefield tangmain ralthuam an mante wanga sul nu muhram tak da chu tam tak aum toni antibok scrolling update an nei dan chuan thlakhat chungin Manipur state chunga boina athlan chunga hian Manipur police ta chuan case register hi sangthum jasari samthum le pali lai mai an nei towa mi somruk le pangavel man ani to boka heng mi te hi Manipur state muanom lo taka siamna hian inham hnuaiah pu ani tin an report bok The Indian Express chuan wen chun dar khatvela report an pek danin Amit Shan Manipur state atlo hnuwa khan nisom panga chungin borok monom tak siam thei ain beisai thule chumi chung chuan ral thuam tu main chelek lo turin a beisai thu a soi chuaka mase Manipur state achua san hnule achua san ma poin a beisayang thil hi Manipur state chunga hian pakhat ma a thenglowa tharum thona chu nasatak le warjokin kalpuyania thina tam tak a thlen pha towa mitam takin in le lo han chan pha both communities tribal community tele Meitei community te hian torna rapthak tak chu an tur vevea Manipur state Sawrkar le central Sawrkarin malak na tura ruahmanna asiamte boina theldai na tura ta na malak na hanai te hi community panhi te inkara boina tipun lun tua atang ta jokani tin an report ani Vawiinah muntranga tharum thona chuak jinga Manipur Imphal West districta Inkahna chuaka hian the week chuan Atlem bera mi som pangavelin hliam na tak antura
Imphal West District a he Inkahna le tharum thona thlenga hian ral thuam hlom tak tak le bom te po manani tin an report bok ANI le Dadikan Herald ten report an pek dan chuan Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur State chunga armed group rang ten an silai te Sawrkar nena tunga surrender tura ngenna asiam hnuah khan tun thlenga armed group then khat ten ral thuam an tun to zat le state Sawrkar nena an surrender to zat thi za somli veljat ani to ni tin an reporta mase heng silai Sawrkar nena an pek kirta hi Manipur State Police ten silai an da khomna hmuna tanga an ruk chuate atamber hi chu ani in hriat ania tin ral thuam tungtu te hi zofa tribal te ani in hriat ani lo boka Dadikan Herald in report an pek dan chuan heng ral thuam te hi Meitei arm group then khat ten ral thuam an ruk chuate Sawrkar nena an pek kirle ni in an hriat thu an soi bok ani report atanga halan dan chuan heng ral thuam an tun to te hi self-loading rifle anti mai automatic rifle tia kan soi thin te carbine te AK-47 te insas rifle te light machine gun te pistol te M16 rifle te smoke gun le tear gas engamazat baka stun gun le grenade launcher te ani bok ani hemi chungchanga hian Manipur State atanga kan thudon na ten report an pek dan le an ngai dan an soina chuan Interagency Unified Command din ani hnuwa Manipur State chunga hian Meitei hota hian Central Lambumna tan muanna le inremna andu zia lantir ni om takin heng ral thuam an ruk chuata hi an pelet nia an rin thu an soya mase heng Meitei arm group ta hian an mangdu ni chuan engtik huna po ruchhuak angin Manipur State Sawrkar hian apuang lenga an dudu huna heng ral thuam ta hi mangturin an lain an tung thai rangani an tibok hei hi ani na diktaka chuan ti thei to mi alo tur an nia Interagency Unified Command din ani hnuwa hian amlam kai hnoi thil zonga chuan Manipur State Sawrkar hian thunai na anei thei to lowa mase ruahmanna thatak nei chungin Manipur State ta Armed Force zawngte Central Armed Force thlenga an chunga thunai na pum hlum nei tu Commander in Chief chu Security Advisor to Manipur State Government atana anlo ruat to Kuldip Singh ani wangin Interagency Unified Command din ani chu Meitei arm group tele ral thuam chelak thrin ta tana zalen na kong hon sakna ni tin an soibok ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan khongaya milo subscribe sakzel turin kan som chewa tichuan lowinen kol thaula rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theudonia